para tokoh agama, para undangan yang insya Allah semuanya adalah calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Kenapa orang-orang yang sering berada di masjid disebut dengan calon penghuni surga? Nasabak memang iaitu masjid dari nasuruga nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau waktu yaro Nabi napuadai makada innakum satamurruna bi rawdatin min riyadil jannah. Engkau tumatu sewa waktu mupada lalu riolona dari nasuruga. Makutana sahabat-sahabatna Nabi makada wa ma riyadul jannati ya Rasulullah. Tiga naru dari nasuruga o surona pun Allah Ta'ala. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam hilakul dzikri onruanna tawwe mak depu-depunga masikiri maringerang makasiwi yang lori pun Allah Ta'ala. Maka dia regurut tak topan ritai ia naritu masiji. Apalagi ia masjid tai Darussalam unruang asalamakan illawi madecen ripong Allah Ta'ala insyaallah niga tau mapato si matalaw masjid matilulu si matalaw masjid natamaywi dari na suruga rilalan na lino iye insyaallah matir ya suri munrina pong Allah Ta'ala ipatta merilalan na suruga papenyaman na. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yero Nabi sallallahu alaihi wasallam satu-satunya manusia sebelum lahir sudah dikenal. Dena pada di umatna. Maka dia pananasengi tawe na reko jajiki. Bahkan engkau tahu mapamulai jaji na rapi mate dega gamisengi. Na yakia Nabi sallallahu alaihi wasallam de panajaji rilalan na lino yehe marisamemen ni. Paling tidak masyhurun fi alamil malakut marisengi ri alam malakut. Itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dan regurutta Imam Al-Hakim yero neneta Adam alaihi salatu wassalam wattunna bermas'ala rilalanna suruga papinyamanna pong Allah Ta'ala millaw dampangiri pong Allah Ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi engkau perlu doa lain narampe panguluta neneta Adam millaw doang ngiri pong Allah Ta'ala nasabak purai pigau atas salangan rilalanna suruga. Aga perlu doa maka ya Allah ampunilah kesalahan yang telah aku lakukan bihaqqi Muhammadin nasaba kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Pong Allah Ta'ala napodangi panguluta Adam alaihi salatu wassalam kaifa arabta Muhammadan walam akhluqhu ba'
pekko gina semisang Adam yero ritallae Muhammad na depo pancajui yes itongat-tongan na riwaya na rekopan rita hadis itanai magkadaya hadis maudhu. Tapi masalahna engkatopan rita hadis riwayat kangi. Jadi rampe bawan. Kaifa arabta Muhammadan walam akhluqu ba'd? Pekko carana misangiro Muhammad adepo pancajwi. Maka dia nabita panguluta Adam alaihi salatu wassalam, ra'aitu ismahu mu'allakan bibabil ka'bati bibabil jannati bijiwar ismika ya Rab. Witay nasang asanda iyaro Muhammad sidappe asatta tak gatung yakuri pintun na suruga. Maka dia pun Allah Ta'ala, sadaqta ya Adam, benar apa yang engkau katakan wahai Adam. Laula Muhammadun ma khalaqtuka wala khalaqtul jannata. Seandainya tania Muhammad de upancaji ko de to upancaji bisuruga. Itu riwayat narampe panrita hadise na yakia saisa panrita hadise tak makada hadise maudhu. Angkato makada hadis kursi. Ini yang pertama kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padang kamanang imadepu-depungan rilalenna iye masiji tae sitongat-tonganna degaga akata tak sangadinna rio simata papuji simata lori Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Nasaba insyaallah nareko angka tahu nang kalinge asanna Nabi ta irampe na mariomu apa pena dinna engka matotu deceng yarengi ripung Allah Ta'ala. Maka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yero Abu Jahal iparingangi pacalan dari ripung Allah Ta'ala rilalenna kuburukna setiap hari Senin. Engkana to makutana makadaaga sabakna na iparingangi pacalan na yaro Abu Jahal rilal na kuburukna riasona sininge. Maka de Nabi sallallahu alaihi wasallam nasabak de gaga tahu pertama kami na Mario na seding papena dinna watuna na sajaji ka sangadina Abu Jahal. Orang yang pertama kali bergembira ketika mendengarkan aku dilahirkan oleh ibuku Aminah binti Wahab, Abu Jahal. Angka syekh di makunrai ritallak Suwaibah. Wattunna mimmana panguluta Aminah binti Wahab. Najajiangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lari wilo sappa iru Abu Jahal. Melo podangi makadajaji ni nasa nureta. Mabila mo pinatiro, mabila mo pinaita na gora-gora ni, magkada Abu Jahal, jadi ni nasang nureta, mimana ni nasang Aminah. Rio na pa pinadin na mangkalingay magkada jadi tongan ni Rukasi nureku, anak na saudaraku, anak na salasuraku Abdullah, saking Mario na mangkalingay jadi nurena, napodang iya Suwaibah makada makukui kok Suwaibah merdeka no. Nasabak iya Suwaibah termasuk dari kalangan amah budak. Merdeka no naseng. Mapamula makukui merdeka no. Lotono murusu alemu. Iya nasabari na iparingangi pacalan na rilalanan kuburuk na nasa nabita ritungka-tungka asosineng nasabak rio na mibawang mangkalingay nabita jaji. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, idi deto mario bawang.
Kita ini tidak hanya bergembira ketika mendengarkan nama Nabi disebut, tapi pada waktu yang sama kita bersalawat, kita juga mengikuti apa yang telah didakwakan, yang diperintahkan oleh Nabi. Pasti mega pasi iruntuk matu decing poleri pun Allah Ta'ala daripada Abu Jahal. Sebab iru Abu Jahal mariotonga mibawa dena lebih deitona kurang. Iru idi mario ki masalawat toki nama tepat toki ya cueri madeceng aga na pak guruan nabita pasti tania bawang pacalla maringan na yakia insyaallah pacapuran na ia naritu suruga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tuba liman amana bi walam yarani upapah tumatapa loria na dia pun ang kanaita ka idi manan na yehe umma na sinin na masalah malabiki matapa kina din ang kanaita nabita Abu Jahal majamilaw na magkadasoso na ita nabita sallallahu alaihi wasallam na kaya din na matapa idi denang kanerita nabita na yaki alhamdulillah matapaki angka panrita makada aga sabak na nayiro Abu Jahal dena matapa lori nabita na nurena majamilo na makada lena jajyangi asoso na ita asoso ng kalinga sa dana magina dena matapa makada panrita ta sa isa nasabairu Abu Jahal Muhammad mibawan naita na yakia din ng kanaita Nabi Muhammad. Abu Jahal iro si mata ng kalingay sa adanna, si mata na tujuh mata, asoso Muhammad mibawan na yakia taniya Nabi Muhammad ng kalinga sa adanna tanatyo Nabi Muhammad na itatapana. Maka na din na matapa. Idi alhamdulillah. Din ang kanaita nabita. Mabelato pa nabita pole idi. Naiki alhamdulillah matapa ki. Aga pasikuay. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsih. Wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Pamasena pong Allah Ta'ala nawaringi tepe padahal iru anu ya cueri de ng kanerita mata. Maka natuba liman amana bi walam yarani. Tahu kami nang beruntung, tahu kami nang maupa, ia naritu tahu matepe iloria padahal de ng kana tujuh mata kana sa nabita. Idi manan na iyehe sinin na umat salam malabiki alhamdulillahi rabbil alamin. Maka na iye tepe perlu yak kali tutui madecing. Iyehe tepe ipiara madecing ni. Iye tepe ijaga madecing ni. Nasaba iye mitu tepe mapenas sama tu ria sorimon rina pong Allah Ta'ala. Maka de denre alena tumalabita Pak Camat nariko ang kayurusu de gaga sertifikat vaksin wad di jaji masusah-susah urusannya tapi ko angka tau melo tama suruga na denak kali tutui tepe na wad di jaji maresak pasiha nasaba iya tu tiket na suruga ang kamato aga tiket na suruga asal lengan. Maka dia pun Allah Ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Naniga-niga to macueri se di agama selain ya sangi asal lengan de itarimai. Matu riasori monrinna pun Allah Ta'ala pasti mancajitorogi. Alhamdulillah.
Jadi iruidi nasabak selengi maka cuek ni lori nabita berarti yana tu tiket tak matu ipaket tama suruga insyaallah. Maka na yana ruyak kali tutui. Sahabat na nabita ritalla Salman Al-Farisi boleh Persia mabela kampung na nakata-katai lo sapa isek di tau ritalla Nabi Muhammad siruntuk ni kota na Madinah maka cuek ni lori nabita iritai ko masyarakat na tanah Madinah makuta na manang masyarakat maka dia nasa tawihe pole tegay tega nasa pole kampung na iye tania to Madinah iye pasti tahu tama-tama pasti tahu boleh gangkan na engka makutana ri panguluta Salman Al-Farisi maka da anta ya Salman ibnu man anta idi nasa Salman niga nasa puana ki nasaba tania to belawa itu to belawa ni sama nama to padana to belawa ya itu tama-tama ye makutane makada ibnu man anta ya Salman aga nasa panguluta Salman singka mi papebalinna jawabanna panguluta Salman na podangi masyarakat Madinah makada panguluta Salman ana ibnul Islam iya nasa salenga de na magkadaya anak na yanu apo na yanu magkwe di magkadami bawang iya anak sallang nga mamakumanan ni tawi magina mamakumanan nasaba napahang magkada ko sallang ito berarti ataniya taw lain ko sallang ito berarti sa surat ta sijikta innamal mu'minuna ikhwah masalah suramanan umma naman nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka na iye yak kali tutui tepe tak sinin na masalah malabiki nasaba iye tu mapanas sama tu resori monrin na pong Allah Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, para jamaah maulid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yeroidi rupa tawe rilalanna atu tungal linota narampai akorange magkadaduan rupa agana sang akoran malabik na pong Allah Ta'ala waminan nasi may yakulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Angka saya tahu napuade lori pong Allah Ta'ala magkada kasih puange tawaring nga kasih deceng rilalan na lino iyehe aga nilaw deceng nayakiatigin monro ako bawang rilino nilaw. Iye to makway he dek gaga bagi nama tu nasopong Allah Ta'ala riyasuri monri yalengi deceng na yakia nasabak decellino mematomi nilaw makana yalengi decellino na yakia de gaga tawana matu riyasuri monri na pong Allah Ta'ala. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Dek gaga naruntu deceng rias sori mondri. Yang kedua engkau tahu wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Engkau tahu rilalanna lino iyehe
Millautoi deceng untuk linona, millautoi deceng untuk akhiratna. Ia nahi makanja. Ia nasange tobone, ia nasa kami na magallo. Jadi to sengkange, ia nasa makanja. Masipa. Runtu ideceng na lino, iruntu to ideceng na akhirat. Angkatau makuta na makadadigaga karakter ketiga. Makutan itu si dendring digaga naseng karakter ketiga. Makadaga digaga nasa tau milau deceng akhirat bawan. Pa angkatau naseng deceng lino nilau. Angkato deceng lino akhirat digaga naseng makataluna makada deceng akhirat bawan nilau. Makada digaga dua mi. Makada mana kadigaga? Makada andre guruta atau pandritai nasaba nariko deceng akhirat ilau pasti macue itu ni deceng linona. Ko angkatau deceng lino nilau bawang belum tentu ya lengi deceng akhirat. Tapi kau tahu milawi deceng lino deceng akhirat ya rengi makuto paro nareko deceng akhirat bawang nilau pasti macueto ni linona. Maka day panguluta Abu Dzar Al-Ghifari sahabat na nabita idi na serupa tawe tapa deceng istata narikotomelo malelung talallulaloy nasang akhirat. Magkadaman ang ka-akhirat ilalung. Magkaday panguluta Abu Dzar Al-Ghifari nasaba nareko akhirat mua mulalung pasti macinrolatoni tulinona. Tapi upan na lino mibawang mulalung pasti de muruntu i akhirat. Yan ang kabiasa ada yang kalinga. Magkada jangan sekali-kali mengejar dunia karena pasti kamu tidak dapat. Kalaupun kamu dapat pasti tidak banyak. Kalaupun banyak pasti kamu tidak puas. Kalaupun kamu puas, pasti tidak lama. Ajak na semulallung ilino, nasaba de mulle runtui. Mutoni muruntu na yakia de na mega. Nakko de na mega, pasti de mu puas. Mutoni puas ko, pasti de na menenungen. Tapi kejarlah akhirat. Karena kapan akhirat yang kamu kejar, pasti kamu dapat. Dan apabila kamu dapat, pasti banyak. Dan kalau banyak, pasti kamu puas. Dan kepuasanmu akan selama-lamanya. Ko akhirat mulellung, pasti muruntui. Nakku muruntui pasti megai. Nakku megai pasti puas ko. Narik ko puas ko pasti menenungangi kepuasan. Iya na hinapak guru situngan-tungan na nabita sallallahu alaihi wasallam. Padahal ko ipikir-pikiri kesinin na masalah malabiki. Iro nabita narikomelo iibandingkan si bawa idi makukoy umma nahe akkalinongeta yase pi daripada nabita sallallahu alaihi wasallam. Iro nabita terkadang ilalan na siulange de gagama kana timpu sangadin na karoma mi bawa si bawai putih. Idi alhamdulillah
Mema dena sosoki manreka Roma na sabak magura ko kampota, tapi ko telo mega muah. Soko apalagi, loka oti, ya memang nah. Denangka nakoso pak bersengih, manreki materu, iro nabita terkada dega ganan reilal na tasyulenge sangadin na ko Roma mi bawa si bawai pute na ino. Dega aga soko na. Ang kalena guruta ke Anwar Sadat ini meteta ki kumasere ng kasedian retuman resoko. Den ang katuman resoko. Den ang po biasang yara iman resoko. Ya mituman resoko kumenri ki magka kung kato. Alhamdulillah di ko kampota nakuan rean remua, Masya Allah. Jadi irui di situngan-tungan na kehidupan kita dari sisi ekonomi sebenarnya jauh lebih di atas ketimbang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal toripo jinna pong Allah Ta'ala. Tahu kami na merepe lori pong Allah Ta'ala. Tahu kami na suku pakasiwian na lori pong Allah Ta'ala. Na yakia linona makwami rubawa maraga luan na bolana na bitta maluwa ga bolana na bitta siaga sakka na siaga lampe na maka dan reguruta Imam At-Tirmidzi yiru bolana na bitta kurang lebih mi bawang 4 kali 5 meter persegi. Apa sakak na 5 meter lampe na. Magkadibi, macika lah ada satu. Macika na sabak ibandingkan isi babolata. Sukwami ruluan na bulana na bitar. Kurang lebih bawang 4 meter sakak na 5 meter lampe na 4 kali 5. Barak kasi makada barak minimalis ka pangustas. Dega kaya sa minimalis riolo. Magkukoy tuman nang kaya sa minimalis eh. Jakama na sa din na maluwa bolana na bita na yakia mega lisa na. Ang kamatolisa na bolana na bita na yakia tapere bawa cedi. Tapere makasarato pa. Italla yalhash. Tapere dota. Tanah tapere pada ye karpe emega ibalu magkukweh na puji ibu-ibu na koleksi cek di mimelo na lebarang itapere 5 persiapan na magkadatiga rupa na taroy ganay 2 minggu na sulesi ganay 2 minggu yaro na bita cek di tapa mi tapere bolana tapere makasarato pa tigi monro na lebak kurilalo bolana na yaro bolana na bita de gaga tehele na komitanay na lebak iterogare kasi nabita sallallahu alaihi wasallam. Makanya di alhamdulillah di umatnya syukurulah degi tigi pale monromatin ro nabita. Maka dan reguruta Imam Tirmizi yero nabita kasorokna oli ontah. Jadi ibu-ibu puramanan itu mita ontah. Biasa di ko kampota kong katomak gere sapi nale roli na narakoi. Tapi dia na pakai matinro. Na pakai mini buat genrang. Tete ko masiji makukwe dia na gaga. Yero nabita ko pure magere onta, iya na ro oli ontai nala na rakoi, iya na romatu na lebak na matinro ni koyase na. Itero. Makidedega ka kau na kapan? Mana senidega ka? Syukur kidi alhamdulillah riolo kau ipake mi buah kasro. Syukur kidi riolo kau ni buang kalungat tawe. Ema kukede nagaga kau.
Desi na laku kakawe makukwe. Sprimbe ye memotona buah ko lupa ki talita ki men reloyasa. Tanranya menaro. Ko angka tahu matinro ape dota na pake ai na panna mauseden oleh matinro rapi ele. Tapi Nabi tak matutin rona. Padahal iro non roy matinro Nabi ta akko miyase na oli ontai yero den renarakko ye. Supaya nasang iro mapeca-peca toy na sedi Nabi tak maka dan regurut ta Imam Tirmizi terkadang lawis sapa palapakaroma. Palapakaroma padek gaga palapakaluku koroka apa? Dari palapakaroma nala ia narona tetu kumancaji sabu ni ia naromatu nataro napanatongko denre oli onta kone ruyase na matinro peca-peca ni makwame ru kehidupan na nabita tu jak kamata say magkadalewa nyaman na nabita tinrona manyamat tinrona na yakia alas tidurnya tidak seperti yang kita bayangkan. Oli onta kau na palapakaroma na tetu nalangi alu na tetui kuma cabu ni iya naro na lebba na panatarui yase na dinre yero oli ontai kone rumatin ro nabita angka sewa waktu sinin na masalah lebih ki panguluta Umar bin Khattab tameri lalak bolana nabita sallallahu alaihi wasallam na yero nabita watue silalona moto nabita na ipoleiwi ripanguluta Umar bin Khattab penuh mana mo pa kasi pilina madake mana mo pi kasi pekko ni carana de na madake kasi na sabab ko matumirulin na madake kasi mo pa popilina. Dena sedingi panguluta Umar makdunu ikasi uwe matan na panguluta Umar mitay mas sinyawana mita nabita sallallahu alaihi wasallam. Maka day panguluta Umar bin Khattab na podangin nabita maka da osuro na Allah Ta'ala manang kamana taule panrasa-rasa ya leta naidi na tau kami nan ripojin na pong Allah Ta'ala tau kami na suku pagkasiyat ta alo ripong Allah Ta'ala taule na panrasa-rasa ya leta makwatu matinro ki penuh kasi pilita na yirona sa rajana Persia rajana Romawi manya memana tinrona kuistanay magi na dito milo papada leta yiromana tangkalingay jawaban na nabita sinin na masalah malabiki magka na nabita sallallahu alaihi wasallam Umar seandainya nasa melo ka manyamang elo ka papaday si bawa rajana Persia si bawa rajana Romawi magampang cica mak bawa milori pong Allah Ta'ala pasti naringa nayakia nasa de pasatona nasa yak makway pasamatoy nasa rajana Romawi si bawa Persia manyamag ko istanay matinro maka daaga sabak na usuro na pong Allah Ta'ala nasa panguluta Umar maka de nabita sallallahu alaihi wasallam nasa bairo nasang ujagala de ajak kamma matu ang kasewa wattu ummaku tuoy rilino iyehe na mapedi tegani nasa monromacui. Coba saya tidak bisa membayangkan nanti suatu ketika ada umatku mapedi ekonomina mapedi papedal linona riareng ripong Allah Ta'ala tega ni nasa mon rumah kita koya na ita paside na pada tapi nareku mapedi matoka nama kita ya rumah ko to mapedi maka de pasti rilalang atin alhamdulillah pada muka Nabi ta sallallahu alaihi wasallam maka naritallai Nabi ta uswatun hasanah nasabak tania persoalan akhirat bawangi yulle macueri na yakia persoalan lino angka mato contohna poler Nabi ta untuk di mana inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang setiap kali kita sebut namanya, yang setiap saat kita bersalawat kepadanya. Beginilah kehidupan Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu anha engka sewa waktu ya Aisyah matinro nabita naita na yakia mause den oleh matinro nabita pura si balik kanan balik kiri si maga na mause nasabayro den renon roy matinro tanya kasuro maka na mause nabita. Jadi ia rupa mulut ta Aisyah. Malam berikutnya secara diam-diam malai kain napairo kenge nalepi-lepi napanataru kuyawanan nange iro tapere oli na nabita sallallahu alaihi wasallam. Dia napodangi nabita. Jadi dia mengambil kain lalu kemudian dia lipat sampai 4-5 lipat baru dia letakkan di atas karpet kulit onta itu tadi. Matinroy nabita ternyata memelak de tinrona. Subuh manina moto. Dena sempak moto mas sumpajat tangga benih. Napodan ni pangulut ta Aisyah maka da Aisyah. Aga na sepura mugorengi onraku matinro bara engka kapa mugorengi aga pura mubugokan ngiro onrat tinroko makada mage usurona Allah Ta'ala makada manyamalada na setinroko gara-gara manyama dewu moto masuk pajat tangga benina taro makadai pangulut ta Aisyah memang usurona Allah Ta'ala pure nasang utaroi kain utamba-tambangan kain supaya mapeca-peca ita sedih nariku matinroki agana sepangulut panabita sallallahu alaihi wasallam agana sekira-kira ibu-ibu kira-kira ko idi makwaro taita lakaita mause tapadecenge onruat tinrona namamma kira-kira agana podangi laketa. Terima kasih ndi tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam napodangi pangulut ta Aisyah makadalo ko malayna sengyaro alaiwi aja na samutare kuro alaiwi makada pangulut ta Aisyah mana kamelo yalaina makanja ni makadade alaiwi nasa apa kong katerui koron ruana de itu lemoto masuk pajat tangga benih alaiwi nasa yalai. Apa boleh buat Pak Nabi tak maka dah alaiwi? Kau ini tidak mungkin maka daki alai, paling maka daki tambai pi. Tapi Nabi tak maka dah alaiwi Aisyah. Nasabak ku memelak dah itin roku. Deul sedih mewai alaiku moto masuk pajat tangga benih. Dewe lo gara-gara tin rumahnya menalaba ia rusum pajat tangga benih. Ia roidi pesan nilaba supajat tangga benih yang penting memetin rota. Kau perlu pasi laba ye supaya suwe. Maca tahu je maku kue. Maka dia nama gagal laba supaya suwe. O dimoi kada. Yang penting dia isengi, dia isedingi, maca. Itu Nabi begitu Bapak Ibu sekalian. Nalai suruh malai. Pak memang tu ibadana Nabi ta komelo ki macueri si pan rasa ki. Silanda ki macueri pada ibadana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ibadana Nabi ilalanna siwanni bawang atau riwanni bawang minimal 3 jam ibadana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya 6 jam, maksimal 8 jam. Ide makurang itin rota ko 8 jam. Ya, macenne pak kita nareko 3 jam itin rota to moto. Ya to sinabita minimal 3 jam ibadana rilalanna wanni dina matta mangaribi si bawa isa. Yana to namak kada pong Allah Ta'ala
inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu. Majepui puammu Muhammad naisengi makadai ko moto ko di sepertiga malam pertama, seperdua malam, dan sepertiga malam terakhir. Ko sepertiga malam pertama berarti arwa jam. Nak ko sitengah berarti 6 jam. Ko sepertiga malam terakhir berarti 3 jam. Angkana tomate makadawi yeru nabita magala matu pale mak doja. Pada muki tu pale nasa nabita pedi magala matu mak doja. Pada ki magala mak doja. Tapi lengi dena pada jamai. Dengan nama kuar magala matuki di mak doja. Bahkan si tongan-tongan na ini lebih magala pi mak doja daripada nabita. Paya nabita matin rumah. Jadi kada de matoto matin rumah pamula mengaribi na rapi mubak matanna sekwele. Cuman masalah na lemmi ijamah. Lagi pigau coba bayang ke koni ki makwar tu beribadah berarti icau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 jam, 6 jam, 8 jam. Mari kita bersalawat kepada Nabi, Bapak Ibu sekalian. Tak perkenalkan ya letak lori nabita. Mari kita memperkenalkan diri kita kepada Nabi. Mencintai Nabi tidak cukup hanya dengan kata-kata. Maka depan ritai, salah satu bukti kecintaan seorang umat kepada nabinya adalah memperbanyak salawat kepadanya. Maka daya upuji Nabi tak aga buktina pamegay wi salawata. Maka da penting kay salawae pentilad tapahan itu engka cek di kisah narampengan ni Andre Gurutta Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Maka dayiru riolo ang kasi ditaw katulu-tulu irilalat tinrona manippi wirilalat tinrona yero narampi Andre Gurutta Imam Abu Hamid Al-Ghazali atau Al-Ghazali katulu-tulu inasir rilalat tinrona siruntu isibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yehela potawe siruntu isibawa Nabi rilalat tinrona nang kaya nayakia de nang kaya waya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. De nang kaya waya dari Nabi maka dinala potawe na podangi Nabi maka da surona Allah taala magina senade tumelo mewa kaada. Bukankah semua nabi itu mengenal umatnya satu persatu? Maka Nabi tak memang semua nabi pasti mengenal umatnya satu persatu. Maka dia ye umatku manangi. Mati ni la poto maka damagi pale na deto melo mewa kaada na iya na umata. Aga na sa Nabi ta sinina masalah malabiki. Maka dedena suwewa ki ada nasabak de wisengi. Manakah nasa de taisenga? Maka dapik ko na secara na wisengi na de nang kata rampe-rampe asaku. Yero nasa Nabi ta. Bagaimana mungkin aku kata Nabi mengenal engkau, kamu sendiri tidak pernah menyebut namaku. Ya natu nama kada Nabi ta, tahu kami nama sekke, tahu kami nama kikiri, ia naritu tahu nariko nang kalingay asakku irampe na de nama salawat lauria. Makanya kita bersalawat lebih banyak. Ina hikumelo kie mapiseng yale tak lori nabita, perkenalkan yale tak lori nabita as-salawat ki mega lori nabita.
engka to magkada aga je gunana salawat. Ya, migalada gunana salawat. Puang Allah Ta'ala lagi masalawa, malaika lagi masalawa. Maka nama ke puang Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Aga salawat na puang Allah Ta'ala lori nabita. Pamasena sepandritay. Aga salawat na malaika lori nabita. Istighfar na sepandritay. Aga salawat ta idi umat na lori nabita. Perilodoan na sepandritay. Nakko ilodoan ng nabita pasti ero perilodoan ng lisumatolo ridi. Iya na to namak kada nabita man salla alayya salatan sallallahu alaihi asyara. Cicangi masalawa ipong Allah Ta'ala loridi ke-10 nawarin ni papedali mega. Na mudahkan ni urusata, nawarin ni kesehatan, nawarin ni adisi-disingan, nawarin ni agalakan, nawarin ni hidayah untuk senantiasa mabetta ritujunda de cinggi. Yamanan naru. Yang terakhir pematwa malabiki salah surah malabiki yang karya masyari pun Allah Ta'ala. Nabi itu adalah orang besar. Nabi besar. Itu biasa yoki peringatan maulid Nabi besar. Agan nama Raja Nabita. Kebesaran Nabi itu sesungguhnya di mana? Nabi SAW adalah orang yang pangkatnya tinggi. Tapi bukan karena pangkatnya yang tinggi itu membuat dia jadi besar. Agak balik, kebesaran Nabi si tongat-tongenna, ia naritu nasaba ampe kedona. Akhlakna. Itulah kebesaran Nabi. Nabi adalah seorang pejabat. Nabi adalah seorang kepala negara, Raisud Daulah. Nabi adalah rajulun siyasi, seorang politisi. Nalamana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jabatan-jabatan ini sesungguhnya bukan ini yang membuat Nabi jadi besar. Kebesaran Nabi bukan gara-gara ini semua, tapi kebesaran Nabi sesungguhnya karena akhlaknya yang begitu mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yenaro ala birenna sitongat-tonganna na punay nabita. Kana khuluqu Rasulillah Al-Quranul Karim. Nayyiru akhlakna nabitta iya naritu akorangi. Kumelo ki misangi maraga ang pekedona nabitta. Maraga akhlakna nabitta ako ni akorangi makita. Makana anak-anak ta perlu to ipatuju untuk si mata mapatulo mangaji. Alena guru ta denre utanay makad alhamdulillah tetap mato koy di belawa ye ang katahpista. Bahkan ya cabang sekolah As-Sa'diyah paling banyak di Belawa, lebih na 30 ka. Alhamdulillah. Yan naroy di ala sukuru ke masyarakat ekoy nasabairo agamay mapamula guru tak meriolo na rapi magkukoy dan akan seterusnya insya Allah ini akan senantiasa menjadi pusat pengkajian Islam. Macaki mengaji anak tak. Paidi tomatuay day tu gagay renuang wija-wija mi tu bawang irenuang. Baca sanga dia tomate nang kamu wija-wija macam mengaji barating kamu tu milodoangan ngi. Agatona na rekomega wija mate ki matu na de gaga misang milodoang aga na dikasih. Aga na patujung mega tahu
Berhasil mana nganakna, matan remana pangkana, tapi cek di bawah kekuranganna, mega anakna matan remana pangkana dega gamis semilo doang yang itu matuanna, magai, dega baca Quran, dega baca Quran, koni roidiro, mak guru ki anak-anak tak. Apalagi makukwa. Dengan begitu, insya Allah kita bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi adalah orang yang berpangkat, orang yang tinggi pangkatnya. Tapi bukan semua itu yang membuatnya menjadi besar. Akhlak nasimata. Dan salah satu keistimewaan Nabi, maka depan ritata, memet tu nabitta tomatan repangka na nayakia yero pangka na denang kana patame rilalo bolana. Makana ipoji wikori keluargana. Natama bolana nagatung yero pangka na kusaliwo bola. Ipoji wiko keluargana. Ipoji ni ko anakna. Ipoji ni ko pona. Nasaba yero pasti benena rumakada angke lakeku dena makada angke punggawai. Pag kumakadengke pong gaway, na bineta makadengke pong gaway, pasti mi tahu itu. Tapi kumakadengke lakik ko. Jadi ruidi to angkaya nutta, alhamdulillah, to syukur maraja, nasaba matan rima to pangkana nabita. Ne kikulo ki macuri nabita, yeru pangkata, tagatung iku saliwa bola kulo kita mabolata. Supaya dena mi tahu indo anak ta mitaki. Dena mi tahu wija-wijata mitaki. Dena mitau opo-opo tak mitaki. Nasaba ko wija-wijata pasti magkada engkay ambokku. Engkay bapakku. Ko opo tak pasti magkada engkay nenekku. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira inilah toma-toma lebiki salah surah malabiki yang kesampai rampe-rampe rilalanda yihe wan nimak barakae. Syukur Umaraja, secara pribadi saya berterima kasih kepada Lena Guruta yang telah berkenan untuk mengundang saya datang ke tempat ini. Upodangi ro Ustaz Haji Muhaimin, maka dekat manang kaya noli Guruta Haji Anwar Sada, nang kemana ni kro? Keonropan rita, ya maka de papikie, ida wujidal ma'u batalatit taharatu. Nakko engkawai batal liero taharah. Ay, ida wujidal ma'u batalat tayammum. Nakko engkawai batal lima tayammum tawih. Batuan na onropan rita melo ilokai. Wah, tanda-tanda sa di papinadinge. Tapi magkaday Ustaz Haji Muhaimin silaturahim nasang Ustaz ka alhamdulillah. Iya na tu jaji. Jadi sekali lagi toma-toma lebiki salah surah malebiki. Terima kasih mana ngak loridi nasaba engkana kesempatan tawaringa untuk hadir rilalanda iye masjid ta bicumo pade bawa sikola wisamemen ning kaya sa masjid belawa nasaba iro riolo angka tanggal kalender wah irita copo na masjid migalade maka masjid belawa na sambo iye kao alhamdulillah napaka ikadua lawi konrange mudah-mudahan tanaya terakhir Ajak na tauli ka kumalo ki mauli bawang, nilo ki mamiraja, age deno magaga silaturahim. Itulah barangkali yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan marilah kita menutup acara ini dengan bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nawaringi pamase
nama seimanangi nasabak papujita lori nabita sallallahu alaihi wasallam salama ki rilalana lino iyehe makuto paro insyaallah salama ki rasuri mundrinna pong Allah taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduk wa nahnu ala ahdika wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Nas'aluka Allahumma ya Allah antal mannanu badi'us samawati wal ardi dzul jalali wal ikram akrimna ya Allah fi hadhihi dunya akrimna ya Allah fi hadhihi dunya akrimna ya Allah fi hadhihi dunya bihaqqi nabiyyika wa rasulika wa habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits nas'aluka ya Allah khaira hadhihi al-lailah nasraha wa hudaha wa nurah wa na'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ba'dah wa nas'aluka Allahumma ya Allah an tarzuqana hubbak wa hubba nabiyyik wa kulla hubbin yuqarribuna ila hubbika ya rabbana rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Aziz ya Ghaffar ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.